Mwerekeria murungamiri wa banki ya Urimi Agricultural Financing Authority AFC Rwangi rwa Meru George Kubai augite guti murimi kana ibana birarekerwa mbeca cia AFC na kuthiria nguto cia thirikari ni baririte mbeca iji arugamiro ake arimi ni bakurandurwa nusu bilioni na Mount Kenya yonthe arimi bari na irandu ria ria bilioni ijiri. Kubai aruga ngugi ya AFC ni gutetheria urimi na kuongera maketha baita tora muthuri Muriuki agututariria. Murungamiri munene wa Agricultural Finance Corporation ndene Kenya augite ndene kaunti Meru ibombete kwejana mukobo wa nguruki milioni 500 na ndene kirimara nguruki bilioni 2 akiwa mukobo juju ijo tetheria arimi na Ruthero Mount Kenya itumbete kwejana loans ya around 1.8 billion na ila chitete na mbere kwa prepared ni saindi 300 million kwa Mount Kenya loan tuena loans ya more than 2 billion ila tumbete kwejana region yeje Tuero Ruthero Meru tuena loans tuena mikopo mingi kabisa na kuma Maua na Meru Town na Kinya na Ara Chogoria itwanite mbeca saindi milioni 500 na inkoya kanya ka kuira aribeto bete na mbere witango enjera ba wita ya kuromba mikopo kuma AFC na bakiomba komerea amna bubu edwakirita mukana kalimbara bajukite mukobo na kugate thirikari kabarekera akiwa bono urongo na brabonde bajukite mukobo no monka peto bakiria bonge kambue inbue tokore anto ba weta bakiuga ate kwena write offs AFC nanjuki kanya ka kuwa utekinto ntokiu wethwa noero mukobo AFC no mwankore mikobo etia nawa we yakurekerwa mikobo ya nawa kenda umba kuria kou o taura mtu akia kuromba loans tugaga terms and conditions apply utumba ko ya kuromba mbecha ukiwa okarekerwa utekindo ntokiu na AFC is a commercial bank, it's a commercial institution ni uraki iri banki ya thirikari na mashariti yetu ya kuromba no mwanka ya thingatiro kanyo kikanya ka kwira arimi beto bete na mbere witanguge njega boja borombe mbecha lakini oromba mbecha nacio no mwanka withroe na mubango ya kuria tuterekera marando kou kabisa ibobati kumenyeka buri uma kora bureo na kigo muno tujo munene ni kwantu barabotonyera urimi mbeca batu mbecha cia AFC cionde cieta mantu ne ya urimi na te mantu ne ya urimi aki mantu ya kuongerera uzalishaji kana production kwa hiyo tumba kuja kujukia mbecha cia AFC weta waka cio mangoroba nini ari no mwanga cieta mantu ne ya urimi kithe ya kurethi bwa ng'ombe kana urimi bwa miunda lakini te mantu yangi kana value addition in terms of agro processing na wengo ya kukumenyera project ya kukenda yumba utethia in the sense that no mwanga either is successful na kwithira successful of course ni kuomba kuria loan yaku na awatirwa benefits ira ubati kuona no nto biashara yaku ikomba okura nonto barabukora kinya mutongire mugongo akenda ngwatano yeria na kinyari mpaka wa ote kutonya kirwangiro rwa thirikari kujukia mbeca. Mimi nataka hawa watu wa Meru Dairy waongee na kampuni ya AFC ili na mwenye AFC ndio huyo mtu wako na kilo mingi huyo. So mutaketi chini na huyo mungwana ili tukishakamilisha hiyo kazi hata na nyinyi mkitaka kukopa pesa musiende kukopa kwa bank inawacharge 26%, muende kwa AFC tutawacharge 8 ama 9%. Sindio wewe mtu ya AFC ama wakulima unalipisha ngapi? Na microfinance institutions barabe yaba karomba mbecha baromba mbecha AFC na obaeta baka nenkira arimi barabari ikundine biao yontosa kosiu kana microfinance institutions kwao itu itangwe na SACCOS na itu itangwe na microfinance institutions na kinya individual farmers Muthuri Muriuki Waru Juma mutiri